الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ey Allahqa, Allah'ның peyğəmbərə iman etqan və İslam şəriətinə əməl qıladigan kişilər, sizlər ayollarni nikohinglarga ilib, ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni taloq qilib etgan bo'lsanglar, bu chaqda ularni iddat tutqizish haqqinglar yo'qdir. Darhol ularga mahrining yerimini, mahrining miqdori belgilanmagan bo'lsa, xoliqinglarni berib, ularning aybini ochmay, aziyat yetkazmay, chiroyliqcha qo'yib biringlar.